Hei tā te toi hau takirua o te pūtahitanga o te Waipounamu, arā te ratonga whānau ora o te Waipounamu e matungurunguru ana i te whakatau a Ngai Tahu kia whakarere rātou i te kaupapa. Hei tā Ngai Tahu kua wehe rātou, he hia hoki nō rātou ki te whakapūmau i tō rātou mana kaitiakitanga, mana rangatiratanga i roto i tā rātou whakamarumaru i o rātou uri. Aneira Isabel Prasad. E kuhu ana a Kai Tahu i aia anō. E motu ana te runaka i ona here ki te rātoka whānau ora a te pūtahitaka o te Waipounamu. We looked at our time at being into pūtahitanga as a way of binding and bringing other iwi together. I hono te iwi ki ka iwi e waru i te tau 2014 ki te whakara i te rātoka nei, ko tā rātou he tautoko i ka whānau tuakoka. What Ngai Tahu will be doing, they will be building on their Te Tiriti partnership relationship with the Crown. Pauri ana te toi hau takirua o te taumata, te kāhui arotake i te pūtahitaka. So they were key to the establishment of Te Pūtahitanga and, you know, we would have preferred that they stayed, but you know what? We totally understand their stance. Ko te pūtahitaka tētahi o ka rātoka whānau ora e toru, no nā kua nei whakawhiwhia ki te kotahirau 60 miliona tāra i te tahua pūtia. Hei tā Gina, ka raru kore te rātoka i tēnei weheka. This is business as usual. This is just a shareholder council. It's not the actual real working arm of Te Pūtahitanga. Kua oti ke ia Kai Tahu ka kaupapa mahitahi me ka rā kai kāwanataka. Tērā tētahi waitohu 20 miliona tāra te rahi i te rātau mo te awhina i rātau uri kia kaua i riro ia oraka tamariki. We'll be continuing to build those relationships to look at how those Crown entities can support our own whānau. Hai tā ka taha e rua ka haere tonu a rātau mahi tautoko i ka whānau tuakoka i a rātau e para nei i o rātau ake huarahi. Isabel Prasad, Te Karere.